Ibi bintu ntago bisanzwe. Ibi bintu ntago bisanzwe rwose bitewe nuko ibi bintu ntago bimenyerewe muri gospel. Ubyanga ubyemere, ubu nibwo bwa mbere bibaye. Uyu muhanzi amaze kuba rurangiranwa haba mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Yamaze kwinjira mu mitima y'Abanyarwanda ndetse yiyongeza n'abo muri Afurika. Uwo nta wundi mumumenyereye nka Isiraheri Mbonye. Uyu Isiraheri Mbonye amakuru ari kumuvugwaho kuri uno munsi ni uko yagiranye amasezerano n'ikigo cya Skol cya producinze indi produit nshyashya, akaba yafashe mw'akazi ko kucyamamariza imyaka itabashije kuba yagera hanze ariko ku gaciro k'amafaranga menshi cyane. Iki kinyobwa ari kwamamaza bita Martino, rwose uyu muhanzi abantu benshi bari bazi yuko ari inzoga ariko byaje kumenyekana yuko ntaho bihuriye n'ukuri. Ariko abandi bantu benshi bakomeje kugenda bavuga yuko rwose muri gospel ibyo bintu bidakwiye, bitewe nuko umugospel wari wo wese aba akwiye kwamamaza ubwami bw'ijuru gusa. Ariko byageze mu rwego rwo gushakisha amafaranga, ibyo bintu byose bihita bihinduka bitewe nuko n'ibitaramo byo muri gospel bisigaye byishyuzwa. Abandi nabo bakaba bati nibyo byiza bitewe nuko umuhanzi wo muri gospel nawe aba akeneye gutera imbere nk'abandi. Uyu mugabo rero impano yiwe n'ubundi kuyibyaza umusaruro, akomeje kugenda yibyaza umusaruro kuko mu bahanzi bose hano mu Rwanda nawe abarizwa mu bahanzi bameze neza kandi batunze agatubutse bitewe n'umuziki wiwe, haba mu mamodoka meza, haba mu mazu, haba aho atemberera, haba mu kwinjiza neza ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bitaramo. Uyu muhanzi ari mu rwego rwo hejuru cyane kuko nta watinya kuvuga yuko muri East Africa nawe ahagaze neza cyane. Ahangaha niho n'aba bahanzi bo muri sekira nabo bahita bazira bakaba bati niba muri gospel nabo basigaye bishyuza, ubwo uri kumva yuko twebweho twaba turi mu biki? Twebwe ntago tugurisha umurimo w'Imana, ahubwo twebwe tugurisha impano twahawe n'Imana. Ngayo nguko rero uyu mugabo nawe rwose ya Bruce Melody murabizi yuko amaze iminsi ari gucicikana avuga ku bijyanye n'ubwiyunge buri hagati yiwe ndetse na The Ben ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye. Murabizi yuko hamaze iminsi hacaracara inkuru ivuga yuko hari umunyamakuru bagiranye ikibazo.